Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, agdardaras ka magkarmay. Agpaili ka? Ay, naladawak tumag ngamin anak kariing tatang William. Ay, taki tayo. Kahit agpaili ka? Tata, adda na patag-alakad ko ijay ili. Da kayo ka diti nakapila. Wed, lumugan kanta itulod ka. Manungaminan tiplete, tata. 95 pesos. Alaman nga rod, itulod nak ijay ili. Tapno saan amala daw tilakad ko. Para dito yun, tata. Ay, naimbaglaangan ta na partak ti panagmaneho yun. Eksakto lang. Kung namtumo nga minamaladaw ka, no jak partakad. Oh, at itibayad ko, tata. Ay, nawaw. Apay awang bariyam. Awan, tata. Ay, mabiit lang tabilang at isuklik Ay, nawaw. Sagbabain ti kan 50 magtakwartayo, tata. Ay, wen, nangamkas lang maibos sa mutin no itod ko ti suklaim. Saan mat siguro, tata? Madlaw mat anapuskul pa eh. Anto ti bariyam. Agyamanak, tata. Agpatuloy ak nga ruda na, tapno saan akamala daw. Agandan ka Agyamanak, tata. Ayun gayam. Umay naktumanin sukunan dito inton malam ha, tata. Ang mga alas 5 iti malam. Oh, adto iti danom adaw-dawatan niyo, lolo. Apay nga minadiyo ni nayunan ti danom abinalo niyo. Nagyaman nag-apaw ka. Una. Kurang gayam tinalak nga agpaisaw. Agpasada kayo kadipay, lolo. Ay, wen. Tayo nagsukunan ni Carmen EJ Ilay. Katno agalas 5, lolo. Abangan numarabyan kayo. Ay, kabalak pa'y mate. Sa may sagpliti mo ni Carmen. Kasarita yung lata ko man dagiti kadwayo at tricycle driver. Taisoda pa'y laang timang sukon ka ni Auntie Carmen, lolo. Saan ata sayang mate? Ay, sapay medyo adayo iji sentro. Sa nabali, takabailak nga road. Hindi kay unay agpakpakarabi, lolo Delikado. Amoyo mat alumakay kayon. Delikado, numarabyan kayo di tadalan. At iti pamasahik, tata William. Ayun gayam, nalipatak nga imbagakan ka itay. Tiyan niya, Carmen. Kurang tiinted mo asuklik itay agsapa, tata. Kurang iti 200. Diyak ngamin nabilang anasaya at tagdardarasak. Nadlaw kulaangan idinalpas tilaklakad ko. Sigurado ka? Ay nawaw, awan ka diti panagtalagyo kanyak, tata. Binilang ko nga rod anasaya at kat kurang atalaga. Ang mga nagkamali kayo lang itibilang, tata. Mano nga binanti kurang? 200. Ay, imposible ka maliti bilang ka. Nalabit akas na, tata. Sige, itad yung tikurang itisuklik idagsapa. Tapno makaawid kayo matang. Ay nawaw. Nakaisum ka nagawid, Carmen. Ay na, uto-uto magayam day tata William Norman Lakay. Uto-uto asasawo? Never mind latan Lakay. Saan mo mutlaang amaawatan no ibagak? Amangan pa'y kitde, no sermonan na kadina oras. Di mo ibagang adamanan kalukwan nga inaramid mo Nakaisam lang ang nagawid na tao. Panunuto mo nga day naramid ko akalukwan. Ay nawaw. Dalamadamag kunay. Kabisado ka, ti panagis-isam mo. Di ka man dita. Nabambanog da tao ko. Mala, umuna ako nga ginana.
Apay di ka mangan. Saanan, nagmerienda akmat itay ijay ili, sakbay ang nagawid ah. Itay pa'y adi ka matagtagari dita, lolo. Apay aya. Ay, basi laman ang tinapasada apaw. Sana bale, tagpasada kay matlang manan inton bigat. Jak pa'y kaamuan o pudno nga ta ako orang tintin ko asukli ni Carmen, idak sapa. Uno lukun na. Anya? Kurang manan, lolo? Kurang ka nung tintin ko idak sapa. Sapay 200. Di yo binilang anasaya at aya, sakbay nga inyawat yo ti sukliyo. Inulit ko abinilang. Oh, matlagayam. Kurang ka nung rod. No kasta, inted yo ti kurang nga ibagbagana, lolo? Ay, anya pa ingay. Awan naramita ka. Kasano nugun-gundawayan na kayo laang dayja a Carmen, lolo? Ha? Malagip ko. Kastamat laang ti inaramid na iti Teresena dama ng Agnes, idinina na Julia tinagbantay. Anya? Tata William man ang tilimbabas. Naimbag pa'y day taalakay tanagagat. Ay na, speaking of Tata William, adda malagip ko, Mari Leonor. Ay nawaw. Anya day ta malagip mo, Mari Carmen? Amom ka de, nalaka magayam ang maulbudan day di alakay. Naa. Kasanumot ana ibaganti kasta, Mari Carmen? Kastoy ngamin, Mare. Idi na minsan ang nagpaili ang. Tinisting ko. Imbagak lang akurang tinted na asuklit. Amam, no niya tinaramid na, Maray. Ah, anya nga iti inaramid na, Mare. Inted na uray tististing lang. Ay nawaw. Si kakit dimot, Mare. Gun-gun dawayang pa'y dyan lakay man. At least, nakatipidak itiplete, Mare. Ay na, nakatipid ka nga agpaiso. Ngam adamat lukluk ko matao, Mare. Ay na, Mare, iti kinarigat tibiyag ita. Nasken nga agdiskarte tayo. Kas dito ka di mati aramidam nagpaili ka, Mare. Sigurado ang makatipid ka. Oh, si Kamat Gayam, Auntie Leonor. Anya ti araramidam dito'y balay? Nagpasada ka din ni Lolo, maanalin? Ay, uwan, Auntie. Nasa pangarod arimwar, tay supay ka no ti mapasadaan na. Ay na, yan anos je tao ti agpaspasada iti kasjay nga idadnan. Ngam gun dawayan pay laeng met dagiti awanan bain a kalugaran tayo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Auntie Leonor? Nailawan ni Mari Carmen a nagistorya kanyak. Ti kunana kanyak, ket uto-uto kano ni Lolom. Anya? Apay matakas na tibagbaga day dya tao. Wala, tay din na minsan ang nagpasentro. Kat tinisting na kano ni Tata William, akurang tinaytad a suklina. Gaputala kay ni Lolom, di na siguro matan malagip. Iso nga inted na matan adagos, tibagbaga na akurang. No kasta, pudno gayam ti atap ko. Na istorya ni Lolo kanyak day takat. Oh, makitam, day ta nga aramid day dya tao. Isu tinapigsa nga agtrabaho, ngam tay paylaang matlakay, ti mapanagungun dawayan. Ay nawaw, dila agbuteng mat. Agtugaw ka, Lolo. Tagkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay nawaw. May papanita niya ti pagsaritaan tapaw. Agbambanog kay laeng, Lolo. Apay anak ko nam tikas ta. Wen taimbis nga da maurnong yo iti panagpasada yo. Awanan ta dumati manggun-gundaway kada kayo. Hindi ka maawatan. Imay ni Auntie Leonor dito'y balay, Lolo. Leonor ko nam. Wen, ti kumari ni Auntie Carmen. Saan ka di nadakamat yo kanyak ti may papan iti kurang asukli ni Auntie Carmen idi na minsan nga aldaw? Wain, inted ko ti kurang nga ibagbagana tapno awanan ti ado asao. Inulbudan na kayo, Lolo. Saan apud no akurang ti intedyo asukli na? Talaga lang ngamin aman ang gundaway day dya tao.
Anya. Ay nawaw. Anya tingkar kami ti tricycle ka, apaw. CCTV, Lolo. CCTV. Wen tapno ma-video ti aramidan dagiti manang daway at tao, Lolo. Anya. No saan tayong aksyon ng dagita akalukwan da, agruam da, Lolo. Ay, kasta gayam. Wen, nakakonek iti cellphone ko, kan iti computer ko, day ta CCTV. Iso makitak, no anya ti mapaspasamak, kabayatan ti panagpasadam, Lolo. Ay, nawaw. Mayat man no kasta, apaw. Wen ngam na diyo ibagbaga ka dagiti pasaheros yung ada CCTV iti tricycle yo. Muwen. Kasta ti aramida ka, apaw. Para matlaang dayta iti protection yo, Lolo. Aglalo kat saan mat mabalin sumuro takkada kayo, tungkal agpasada kayo. Agpasintro ak inton bigat bakit? Mapanak gumatang iti similya tapno adda may mula. Ay na, siya kung timapan gumatang, normal lakay. Ay nawaw. Sigurado ka? Wun, siya kung timapan. Tapno diskartyak manen ti pletek. Anyat ko na? Ay, kwa. Awan. Di mo latan ikaskaso no anya tinangag mo lakay. Kasano a diskardyam ti plitin? Secret. Di ka mauawatan. Ay na, diskartik mo't day jayan Si kakit di mo't. Saan mo't amasapol, ama-amwam amin ka. Naimbaglaangan, talim mabas ka iti paraangan may Tata William. Saanan amasapol amapanak iti paradaan, tapno makaluga na. Ada ngamin intulog ko pasahero ija bagatan, Carmen. Ay, agpailikan sa. Uwan, tata, mapanak man gumatang iti similya tinatang. Ay, wait tani, panagmumula man din ita. Uwan nga ron, tata, naladaw kang paikit din Ay, sa dino nga iti pangitulodaken ka. Iti paggatangan iti similya, tapno sa anak kon amabanog amagmag na, tata. Malah, umay ka nga rodain, taintan. Sikabat ti masalaw ko dito'y sentro, Mari Carmen. Sa dino ay tinagapwa maray. Napanak laang gimatang iti similya tinatang nga imulame, maray. Sika nga Hey, napanak mo't nagpa-check up, maray. Mala, agkuyog tangarudan nga agawid no nalpas kan, maray. Ay, saan pa'y maray? Urayag pa'y ti resulta ti laboratorek. Umunaak nga rudan nga agawid, maray. Sige, maray. Tinsabat Tata William, ti agur-uray kan ka, maray. Wan, imbagak piman nga orayan na. Nay, kay kayat mun samat tan ti agluglugan iti tricycle na, maray. Amumat siguro no apay, maray. Padasamat ati lumugan iti tricycle na inton maminsan. Idulin ko manan to'y 150. Sa akon to ibaga, akurang tintan ni Tata William. Sa nabali talaka yun. Sigurado ang nakapsot ti panagkita na. Ada ka di parikot, Carmen. Ay, kwa, tata. Abay. Kwa ngamin, kurang mamanin to'y intedyo asukli. Manan. Kurang iti 150, tata. Ay, nawaw. Sika man la pasahero ka kanayon amang ibaga ako rang tisukli na. Binilang kumata na saya at itay sakbay nga inyawat kaw. Ay na, kurang talaga, tata. Panagkunak, katnaskan nga ipa-check up yu ti matayaw. Anya? Ito dyan ti kurang ti suklik, tata. Maawata magka, no nagkamali kayo. Kitaan nyo dahito'y video, Lolo. Husto matinyawat yu asukli ka ni Auntie Carmen. Ay, kunak tumag ngamin. Agasam tay baga na anaskan pa nga ipacheck up ko dagiti matak. Oh, kitaan naglawag a husto ti intad yu asukli, Lolo. Mabit man lang ta i-save ko dahito'y a video.
Ay, mabalain. Katwan, isave ko tay pakitak kinkwa na. Agruam day dya tao Manang gundaway launay. Da kayo pa'y laang matalaklakayan, tigun gundawayan na. Ay nawaw. Nagturad ka matanya, Auntie Carmen. Dagiti pa'y matlalakay kan babakit ti Pontieriam. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan si ka Annalyn? Buyaan nyo dito yung video, Auntie. Ha? Ne. Video mat iti tricycle ni Tata William. Wan, Auntie. Naala ti CCTV ti kalukwam. Agasam ngay, tamapan mo ibagbaga kurang ti mayt itad asuklim uray hustumat. Ah? Ay, kwa, Annalyn. Di kan makapaglibak tada ebidensya. Nangala amat iti puskol iti rupam ang mga ramid iti kasta. Gaputa ammom alakay di tao, kasta ti aramidam. Ay, pasensya kan, Annalyn. Isublik ti kwartaan na alakin ni apong mo. Pang-asim laang ta-delete mo day ta video. Saan laang anilolo ti nangaramidan yo iti kasta? Malas mo laang, tadi mo nakita ti CCTV nga inkargak iti tricycle ni Lolo. Tay ko na nga rod, matalino man ang matching, nauutakan din. Anya nga rot ita, Carmen. Nakababa yung tikas din nga naramid mo. Malas mo, tadagam CCTV. Plastik mat gayam day di alunor. Sigurado ak nga iso tinagpulong ken Annalyn. Iso ak kinargaan na iti CCTV day ta tricycle. Ay na, di mo pabasulan ti gayem mo. Nalawag as si katikam malay. Ay na, di na lang padpadasan ti umay dito'y balay. Tatalaga ang makang kanya. Agsardeng ka man. Agsapol ka kidi ti pakitang danam. Tabayadam, dagiti rumbang abayadam. No, apaya kumpormiter aramidem. Oho, di nakatulungan amang sulbar iti parikot ka. Sulwam Tapno ibagakan ka. Nagadaw mabalin apakipurdiaan dita no kayat mo. Di pa ila nagrigatan mo tilalakay uno babakit ti paginteresam. Kababain ka. Ay, nawaw! Agagat ka tapno at damat kwartam. Di mo pag-interesan ti kwarta ang nagrigatan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.